106.5 FM. Emma Ketuapa. Enti edio Sompa na ebremu na nyame ama ya Ketuapa. Apam nye no ano. If it says wusum yi a. Yes. Wunya Ketuapa. Enti no Sompa pa de eye. Baby a wo bia wusum yi. Enu mu akatua no so ede. Emu akatua na ede se brenya. Say what is head in da brenya. Say wo bre na wunya wo di a ede. Nokre. Since wo pese bibia follow on your lap on the silver platter. Say wo put in the effort. Yeah. Wo tu anamon na wo ye na ehu nhira ne ba. Eho no na ema wo di nhira na eya akono. Because you knew say you worked for it. Wo ye hu adwuma. Enu nti wo say nya nwanwa say ya je nkwa Yesu Kristo. Yen na obeje ye no he worked for it. Nokre. Because when I say, oh, my overcome the end, baby, or go through BBS, or go through. Or fame could see chine. And my dream maybe the crane more day. Yes. But a young one was saying, Yamani dear Brodin in answer. The entire diamond say he paid the price. Yes. Otiaka. No credit. Who the own person be paid the price? Who person and was a fanful. Assassin way in this earth realm. BB and why fanful. Debbie. Sound rem way free ni ho there be a survival of the fittest. Okay. Sound rem way a okun rem survivor of the fittest. Wonderful. A okun rem ko nenya etini ese wo bra ye okun ko nenya. Okay. Eti nyankopon kra wo pay back no he has to fight. Okun ansa no nya ye back. So also will pay a bonsam nyaya mouse if you say yen handy over the power to him through disobedience. Yes. It is a asobrat mu no say ye just answer man say yen your dema yes ye so. And na yes whom you obey becomes your master. It ye tie no no na be your master. And na yakopon say me pese me san je manipa no say where for the way. What mean to be found without a fight. Yeah. Eti nyame coin. Ansa no wonya ne back. Wonya. So what you say? Enti who say yesum na e ne fe e na kono. Say yesum enkrofo say ma mremu. Say ma mremu. True. So what you say? Enti o giwie no. Yesum yesompa. Yesompa. No ama emu akatua pa. No ama akatua pa na dem. Enti e be sese enadwuade ya yasori. Fa adwumaden ne edin fa kom. Oda so dampamu asori. Sare. Wada asori yetena se ne plan week no wo kɔ ne say. Planet obi o ha ware mu adwuma mu obstacles kakra bia ba ya no ama ne nsa so unko ba bia you are not going anywhere onyame krantimi fa wonye hwe because ba bia ode ukɔ no or say I'm sending you as sheep among wolves or small say nwantia kompetakum okay I'm sending you as sheep among wolves okay was it be wise as a serpent and be humble as a dove so ogwan hefo mo and then be humble as a dove. Baby, or see, be wise as a serpent. Okay. And be humble as a dove. Nefe, bro, once said you will be a what can dove and cabe? A dove, oh, ya can a dove. Man be shed as a man can would you move come dove, no? Oh, I dove, and you dove, a dove. What I am you? Make it out. And offense my year out. My year out cry. Eti was say be wise as a serpent and be humble as a dove. Okay. Eti ya wo bra esesa wo yet is a serpent. No correct. And ya wo bra esesa wo yet is a dove. No correct. The wisdom to know the two. And then di ye bro. Ya wo bra esesa wo ahobrase na eso di wuram. Esa wo di wuram ahobrase. Ebi won so esa wo di nyansa kom. Eni ni da hokoje. No correct. Eti bra sesa wodi nyansa ne ni da hokoko ekoje wodi ahobrase kwa wunya. Ebizenye ba bia na ye bra ho ase ba bi ho aye ko. No correct. Na ba bi won so so a sabio wo se wodi ne nyansa epanyi nche. No correct. Wodi ne nyansa epanyi nche. Na bi so ka se wodi ne sabio ne jimi epanyi nche. No correct. Eti ye wo bra wo ho ase de gi ade. Ene ye wo bra wodi ane den gi ade. The difference to know the two. Wow. Eno ne boa. Eti apam nyame ama de pa chi yin. Na che say ye wo bibi ma wiase. Ana say wiase wo bibi ma yin. O am yan so rekwa. Either say you are going to offer something to the world or the world will offer you something. Ti ade chenwa life is a privilege. Many hu agro. Emudo say nyame e de nkwa che wade a wontimi fasika nto. Wan so de anka wontimi muze obi.
eti ya ba edi ne aba apam ya ba ne aba ya ba ne aba hona o se me hona nyina ya me ya kan ho kan ho de ja kwadro ne ni ha no sare kwa ya adwuma ne ja de wo ye no onkrofos so cement no o da na de excuses kono kwa ya bibi anya bia part time job bi akoye na fa twitwa wo ho na me ka cho se ma mi bia ne kunu firi mu ne manum se ma kasa example na cho anopa no ko hotel unse hotel for ne pepa ho anopa ahomache no na wakobe no num besi no nse bi ahomache no nan no num no na wakopepa hotel ho nyina hyehyɛ mpa ene bibia oba ya no aba ye school for ne nuane no aba ye koko na de kɔ enkora na primary school no na wakoton enkora no pon unse anopa no na ebedidi koko na enkora na nya kɔ class a na awia ho no asese bidie je adwuma miensa na no ye anopa no kopepa hotel te bosumi so hotel na de bema no bosumi no de wogi bosumi akatwe no hotel ho anopa koko no de daily ana bidie no so ye daily eti debia da de one ne mabedie de emo no bosome sunso de obenya tua na school fees zo emo no eno ana ode ye ne baba ko ye medical doctor wo ye surgeon loko ba ko ye chartered accountant ebisisi o ne wo mu nyina nkrafo ni nyina obi enya ba bi agina ebi asifie nkrafo no obi asifie amantini fie ye fo o tena asenso ankasa abire ni na 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 nkomusu ton bidie ni bi kodi diagura enka bidie legacy ni no de bema wo mu because want me am nyere no ho empia nkwada ne tie ne o mo so school fees ba wunti ntua or the effort yes or the effort ewuram o pushi wonderful you push harder adwuma den de ye fi se nyankopon korade yesu say meja wo ye adwuma yesu ne kan yo anaso ko me boa o se meja e se de me hu se meja ye adwuma sa so na me ye na nyame mom ye adwuma ye ne ye adwuma ade mo no kura ye adwuma wonna onhome ontonko no wonna o kura de o ma ada kakra Oda now sorrow so na person sa da bi o kan so ne ko ye adwuma na e I Sompa 106.5 Accra Jumadi e fe de Ghana today and e dey Ghana today no ye hye Ghana ha ensemo edi ahim ensema edi ade ncheche trending stories online portals social media platforms no de e ba nyina ye de bremo ne ye de obokrata nso abadwa so ne ye de aka ho eno nso so ye opportunity ma say we be follow ye e was Sompa 106.5 FM Accra e say we na ye time so they come birthday wishes no mo birthday wishes no time we ene de ka it is a wo birthday wish bia fa kofa patro catch a prof say on Facebook no on Toronto ho no hona kwan da wonderful it is a wonderful be the birthday o mami be the birthday o papa be the birthday o ofa be the birthday o colleague be the birthday ko Facebook Sompa Sompa 106.5 FM Accra sanka biem Sompa 106.5 FM Accra yen sanko biem Sompa 106.5 FM Accra eye Facebook Fafa na yemfa mo birthday greetings no yemfa ni nyina ma mo ya ba mo ba de ma ye ni kan se wo de afa Sompa 106.5 FM Accra eye live e was Sompa Takwa 101.1 eye live for Sompa 90.7 Nkransa live for Sompa 106.1 Techiman enti unya de fa Sompa Accra Facebook ho a obiate enti ko Facebook live se see I was Sompa 106.5 FM Accra nefa o birthday greetings no mo mudi o mo birthday no fafa ho na yenkenka ni nyina emamo na pam trending stories wonderful Sami Jemfi aji baby ya sam ketwa Sami Jemfi aji baby amantam sanso so say so afa baby yewura Sami Jemfi abrantie ba ko a precious minerals but me feeling the power. Oh yeah. When the entire me feeling is say me who young people are or many a thing. Yeah. Young people or more pim anymore. Because I was share and said or your lawyer. Or your lawyer, Esquire. So I will share or no you're very young and son or your lawyer. No correct. And now we should say the edumadina or ye in opposition. Me na enye me nwanwa se mampani ba e no nya baby ejina because we fight a check. Eti we abrantie bia na edumadin ti no. We say me da bia me kase obi opa eduma bia me penasem. Obi opa eduma bia me mpe akwadwofo na me mpe mo obi lemu. Wan sha na e ban spirit. I don't want that demon. Me mpe that demon of laziness and procrastination apathy around me. Me person spirit of hard work. Yeah.
I say ambitious lifestyle. At any time I see any young person, I'm me who's what page man procrastination. Say who to tune him man china man china now the bia moto so what I say eti wo yo bia me feeling it pa when it comes to young people or more political scene mu a wo mo di enieden wo mo di enieden of course obia wo ni weaknesses it is some dem fit wo ni weaknesses said obia wo bie no negative and positive wo ni weaknesses but when it comes to ye ka Ghana politics e mebu no mo gina mo na so ye adwuma pa some dem fi ena brantie Aboagye MPP ni Miracle Aboagye ono so obi a ono so wo pa adwuma pa ye wo young people bi o mo de ne den aso mo di wura political scene mu and I wo share Dr. Aye Dr. Samaye yes I tough craft friend wa ha ono so wo me wo share honorable lawyer Kojo Ponkroma pa honorable lawyer Kojo ono so one of the ofonse aye bi mention wo share young men a o mo ye hard chese o mo pa adwuma den e wo both NDC and PPA so wo call NDC mu na wo yi samejamfia wo ba MPP mu nso a lawyer Kojo Ponkroma na wo sanso eyi Miracle Aboagye ene now NDC won so say Dr. Samaye sa two from this side no omo boy adwuma papa mo ye young people omo de ne den APM echo a wo mo mabamu in spite of all the challenges I know say trendy award trending no any issues e basika we de ma agrada na e hunsem bebre aba no it is not something ebetimi put ne down eye bibia either se obesua bibia free ana se obaba ba be chirechire mu de entie ma na yesa emmu na bam wa chirem na won se ne ho ahopa o we nka ye se obi anka o hyedan mu su nanso wa tumirika kura wonim se wa koma mpani ho wodi kan kura kopa mpani chew akopane chew ompese obi beba be kana chena nko aka achia no enti ono ankasa kokana de akwa mpani chew se entwaye na wode ma no nso kura no nyese bia wode ma ne nipam sa o bloggers yi ena baby obefa bia o motetare no a oda ne ya o mukokuta enti ono ankasa accept Agya atum akopama mpani chew se wode ma no na bia enhu se bedwam uche sika wo bedwam a ya mamre mu sa wo ye dwe uche sika wo bedwam a asa wo ye nhwehwe woni mu na se wa anye ne sa nso a na de makokwo mu a ye nta nka ana make se kokwo mu de me fan se yi wo ho ya pama ba ofia ba besra wo a wo ma misika ho na behu obi ante eti me fan se agrada na according to ono ne o se ogina ho keka ne nsem no ye NDC ni na odi ne fie ma NDC for anhwe no mo di na mo ene ade nti ohun sa mejamfi no o ka kire no de nti a e ma ne odi ne ho kobo MPP for ene no ka se wo ma ne fuel ska ene o ye nti de na se so ye ne so okay brefie beji simple no correct sa wo se me ma fuel sika de a ene brefie na beji odi brefie na beji simple kra no correct na bibia adayi nti brefie beji wunya ka se wo brefie meji a oba se de o bia ho de wo hya wo dem a wo ho no se bloggers bia ni ho eti wo sa wan hwa no obi de wakwakoto nso hwem na nipa no so ogi sika ni wie no afa no de che camera fo enye se bia ogi ya no de hye ne bag mu because bag sign no ho ko betimi de hye ne purse mu but nipa na wo de ma no no wo ye nhwehwe ni mu eti se wo de ma obi a ono ntu on wo gi ntre ha ene wo ho beka eti ono so de ma no wan fa hye ne bag ni ode ma no no susu ye ni sei obedru fie nso no san ye biem en wo san count to scan eti wo ho beba asem ma won say agrada nyame fie sei etetepa o nso ya wo ntante ne mo mete na eba fom a ani nyina hu nti sa na akwakoye ode ma no odan ma obi ehu say dollars ebedru be 10,000 ena make say nke hona no de hye ne purse ma ko bi ekokofo bo say ayehu say ena wo he ade ba ko no say na same nso so check scan won ka mu no obi video no kopie ho camera ne ko ye bra wo ye free ho na o check ni say no check ni say so ati say to check ni say no de man ka ye hu dodo no enka ye ma me ne de share ne bag mu ena obedu fie nso no anya video bi amfa ho enka no ana ne ye ye say same jamfie kobe obi ani say ye 1 CD say ye 2 CDs yo obi anim
eti eno na kofa issues bebre scan color no Ghana ye nibi ena kofa issues bebre eba se de wo ka no se wotimi akomampanyi ho akwakopa ne chewa a step in the right direction na aye adesua de ama obi a se wo hia obi a na wakofie na de opedi pa de pese ode ma no na ode ama se ne utimi so obi a ne nsem go pa se bi wono ebi hye ne ho obema obi ba ye kuro mu ha no se wo yo obi kura wo ye obi a wo ye giver wo ye homa wo sa philanthropic tendency ni wo mu a se wo ya hoyi ebi se nipa nye ni obi a na ye na doye dabi ni obi a na ye na doye ni obi a na nyame asoma wo se boa no obi wo apa dem kan ni obi a na nyame asoma wo se boa no okay ye wo mo nyame asoma wo se boa wo mo ni nhira be firi mu aba ba de nyame nsoma wo do be ma bati nhira bi amfiri mu nti de obesere wo no chenchen ase wo ma no dabi hu se nyame na asoma wo obi wo ha ne tebia na wonam mu no nyame pese wo fam no de hu no nyansa yes, I'm telling you. Obi wo ho a sika ba ne nsem o ye ne basa eti nyame pese wo fa ne ema mu odi no odi hu no nyansa eti sa wo no nipa na wo kire na wo ko bo nipa na say wakosi nyame kwan wa ye si akwan wan hweye kura sa bre no ebi beba wo so na ma wo sika kura kwhye because obi wo ho a na brobo finti na ne ho akire no obi wo na jimbo ni nti na ne ho akire no na no mekosra hagea na wo ka obi a one ne ye adwuma wo wi ano say nipa we a wo wi anu say sika no de ko adwuma na ne ho kire no a obefa ne menti wo ko si na nem say wo boa no a wo boa na say ba sa nya be ma so twi ni wonya no ne kro no no ye obi adwuma ma no wo wi nipa ne sika no eno no so ko ne yakọ wi ne sika no kre eti de so ye ne se nipa no wi ne sika no oba na ho be pa ne chew se fa che me se me ne wo ye adwuma na me wi wo suma se o de che ne nso na nyame nso de a che no na me so me ko ye no nso se nipa ne enuhu bi ba repentance bi ba enye nipa bia na ye boa no yansa na ababu obi no kre se obo ho mpai eti we de sa me gemfi asem no e de adesua bebre Aboagye nyina eno ne story ba ko a trend papa apart from that apam story baby na a trend kase na me na wotwe ye wie openso otumfo se to otoso mienu we Millennium Excellence Award o Santimantem na no so a trend papa nyasa moketwa wonu me gigibie eno mu na yewura neck danso abia mokokoje award no sada na enintini pi nso agigibi na ne ha me se wo frɛ me ne doctor no sabre ne wo studio tie ne ba ho so na wo mugu so je award no ke koje ye de frɛ ye muji radio no so asese enti wonu ma bi nyuma ama ebi no mu nya bi ayo pi enya bi enti enyontini Kofi Kenyatta ekokoje ne de enti sei ne din eda na so pa ye otumfo ba Kofi Kenyatta enti otumfo ba Kofi Kenyatta ane efie kuma enti eno ho nso etwagu pa ena na wotwe awie nso na wo mu ye TGMA awards no Kim promise Rene nti eno so ai me hu pictures bini videos be everyday enti Ghana na nkrofo ti me dress bibi say dey event as many bo ba ku bi so one dey almost naked o wonya ketesia ko won kata no hunsie na sa nipa no sa oba na oye hwan ne nufu nyina gu ho a wa shirt se de swimming costume wa onso ye nyumtuni ana wa call for just ayi oye nyumtuni oye hwan sa blog ayi for influencers media almost nick say apam I say sabio wa ma wo no foso na odi ato apampan so yes so ati ase like one ma no fosu say adi ato apampan and adi ato apampan so na odi nam nti aso ba bi no afa apampan na odi no fo na odi ahye ne no fo ase na odi ne no fo ne mienu ato so and wo ba atade ne hye no odi ne no fo na to apampan so and wo ba and na wo so left and right sa na odi ba public event ase odi be kire hwan asemo odi be kire hwan Apam one or the better no yo na ma me unim unse wo kasa ese swimming costume bisa no edu ba bi ade abrofo no wo mu kurum sa de etie bi wo ade wo mu hwedware nsum they do summer time no bi so kura wi ana boninti wo mu hye sa de mframa befa wo ho no ebeduru ha na ya fe ne de bo life enti won sa choro ne ka se nimdi a me man ninti wo yira
and here hanso de nkanya sa wapam wo kabai kama na osret ne siso why fe now life we ebasa bo nso omokuru esua na omokon adoye nso ye dressing na asemo nyame hu ye mobo happy birthday Emma Kamal Fusaini. Okay. Form 2 student ewo Legon Presec. Oh okay. Legon Presec. Na me patro men fan to yo ga em say runs for Presec or dey to a page one go for ko he but ana apamu hu ne say atare na yes nkrofo ate o say nkrofo ahwedada but na yem pese de beto Sompa yem fan to hu sa yem fan to Sompa ne de yem Sompa Facebook or Sompa 106.5 and dey em frasa no na nko pese o de koto no man for he but en wo ken nkrofo ahwedada enti yem fan to enye o abam Messi te sa wodi no fumienu ato apampan so na wodi nam dwo asemo ati showbiz yes what they chere say business yemfa happy birthday ma Kamal Fusaini form 2 student ewo Legon Presec from ne maame ADO1 Meridio our Ghana National Fire Service Training School Jamestown ehon no de ba enti maame kwansema admin and what the fan so and what the buy inti yeah the happy birthday Emma Kamal Fusaini we are form 2 student ewo Legon Presec one kasa wo maame ADO1 Meridio our Ghana National Fire Service Training School Jamestown ono na de buy inti won so who do birthday afafa Sompa nyakwa da bi o mane nyakwa obana wo Presec or form 2 no nyame mana wa chance won fa ne nwie amen onwie school graduate na won san trust na enhye woni munyam eti ese nyame nhyama Kamal Fusaini say onyame nya wadom na omoa na akua mo aboaten Ablikoma Central say good morning Akosua nhyira wo so no de ne pai boy ba akopɛ say NPP the friend unity of purpose betimi aba party nim no mo betimi aye adwuma anyway wo so the greeting say ma commander Prince Obey Greater Accra Regional Organizer Edema NPP or say still maintain nana akua mo aboaten Ablikoma Central and no the way for Facebook live Sompa 106.5 FM Accra and no de ebesom yenti apam yentwa so e ma me ma yemfa nkrata no nso de egu apono so entoato aso ntenten de nkusita de bokrata na no pay me fa na wode kane wo Ghana photo samfo ne mfoni aba beto akire afi yewura courage kafui wono nso ne mfoni da ha me ho maame Alice Abena Oforiata ne mfoni eda ha bi was finally TDC returns to MWH after Oforiata kidnapped it to finance ministry ena wakana borofo ede atoha na yewura kafu de ne sinjwa soro a wosere na momu hwe yewura kana Oforiata animu a na ni abre anopai eda ha Cosmos Energy ena wo modi $2 billion ede she Ghana ya petroleum sector num enam so ama yewura John Jinapo so afọ hwe ya ho de ne ho nsam so ne mfoni da ha wo bo ho amane microphone tuatua na no eno nso eho asem ewo ha na ubie kratafa etoso miensa no a yewura kwache ofosu emfoni ne da ho no de atodwa che se ora no amakwawo ede hwehwemu ma papa na aba na ne maye mu no wo maye hwehwemu afa nipa be se dosia num ho anapro ne keta asehye ebon wo no mo ho anopai the inquisitor de bokrata wono nso ene de aba beto hai se passport no a oti ufia se wani bere so obeyo nko ade ane ye de atoa wo no wode yewura kujato black one phone aba betum ye no nso ewo krata fa etoso mienu mampane John Dramani Mahama enso akasa ede afa de ekoso wo man atemu adwuma mu ene se de binimo ye ho oye kirenom na eho ade na wose wonum a wayi wo mu nyina no enhweye na eduru birthday a wamfa Sompa ma ya nka birthday amount na akotena ba bi ese wo ye birthday party na oteba bi ene ade ni ho ebeyo the inquisitor de obokrata wo de ewura samegya mfi emfuni aba betum na ohwe papa no de oyoye woni no hunti no wo pachewo na evangelist na nakomfo agrada nso de sere no wo sere nje se wono nso no wo de aye hwehwe animu enti ne sidwa soro anopai krata de inquisitor de bokrata wo de aba betum a ye bosu bi e de ama ye tiefo
Yo, na mami fa the Obokrata friend Daily Post the Obokrata nemrana Daily Post dia wodi aba ne say First Lady Lodina Mahama ono so ahema enemonyam ne picture bi da ha efe pa na Suzy Pinaman apam unse Suzy ye ka se de ne ko UK anya wakwa kodru Ibrahim Mahama ne fa ho ka eti wo ko no so one ne two caregivers and a can omunyina UK visas into visas miensa and Ghana's ambassador aka ho no hwe no mo nwane no wan kogu ye no ase yes wo mon kwhwe no maye etu wo mon hwe no mo nsamrent ye kwakwa ne surgery em se wo hia agent surgery nani no enam de course no nti enam ne colleague no tutu no etu no bi koka nani no sa bre de nyame atom wo dru UK na wo dru UK Ibrahim Mahama ahwe na wo hwe ni mo ha Suzy ene woni ne nua ma ba ko na call you o ha ene Rafik Mahama we special aid to Ibrahim Mahama ono susu na gina ho no eti o makwa kopie London aye fefefe aye akono Heathrow airport no wo Heathrow airport eti o mo akọ kama na unim story bi e wo the Herald or see optometry student here ka optometry what you say optometry optometry student like what optometry no the word optometry what is the meaning of optometry health there health a health related issue say optometry no che say omo a eba pomuden mu a omo ye omo adwuma te say ono ma ye ka no there be optometry ye obi a wo hwe ani say kamika optometry okay optometry dey anka me hu na yeso we student o sua o K University na say we ton pure water o ton so no dey funding education that's so school mo wow it is a way I was sunso ha wa botai na adopter for na egu ne kom na we me no problem say or ton pure water na but time be no obenya de asua de if say minim say optometry course no e very difficult to say any na very sensitive yinti no say wo pem wa de sua e be yinti we de me gidi say esese ye boa no na otimi focus on the education because obi a wo hwe abrantie che say otimi say wo hwe na banti no odi nsu asiniti so e na wo ton pure water to fund his education it we de yes, I same way there. I'm friend Dr. Water. My friend Dr. H2O. When so they are to need. I'm not to need. Woman name what the boano. It's my Central Business District. I want a young man into Omama Kwaya. Now I call no kwako tonsu. Techimai. Where the Techimai? Techimai. Bruno East. Bruno East. Dr. Water. Chofel Daniel. Or your 20-year-old level 500 doctor of optometry student. That's what level 500. No. I say what now I will do a 5th year there. What do 5 steps there? Now we 6 steps now. 7 steps now we. I will University of Kwame Nkrumah University of Science and Technology. What selling sachet water to support his education to ease the financial burden on his parents. Now who for no bread it will tone so na or the a lesson one burden kakra. And he said we should say the boy so no. And hono ye Aboagye men sempesua so. Sao. Ai. So opposition there. Almost say or started ton so no 2019. Ebre owie senior high school na no chance eton so. Et process na wo mu no e no de nya admission de ko university. Wow. To ebrefo no correct. Sompa FM. To owie secondary school now. No chance o chance eton so 2019. Odisinity so sa wo hwa ha esinity so. And will say, this is what I have been doing to support my parents since 2019. Or say, after completing senior high school in 2021, I used the money I made to buy my university admission forms. I often feel shy, but the profit is always worth more than any mockery. But I'm fast one when you're free muntino. Yes, mockery. And I won't say, I will bless the works of your hands. It is a one year 2 and more. Now we have the BBC which is Obama Tama. So we have the BBC which is so pet. Yeah, Obama Tama. No correct. It was say Yana and Kodani, I didn't want to know Nenso. Dr. Water. Sir, one friend Dr. Water. Dr. H2O. And no my friend no. Me say why are dear baby I want to do the enke mo. Now one say any and wo sua wo eni nso na ye de bi kɔ amanone na yakɔ akɔ. What is more kind was I always try to encourage the youth to support their parents. Say wo free mo bro ebusua mu
eya wo so ye bibi fa bo a wo maame no ye adwuma mfa nsan show dem fam so bi store kra no akotena no anya kakra na dia support to parents no wadi no kra no ye sense obaka se me ko twempena anansa me ko ye sakawa anansa me ko ye internet fraud because be bre na san no be ye me ko ye internet fraud because ma wo fo ni bi okosisi obi age anansa me ye be ma me kwa oba me kwa twempena me ko ye side chick me ni married man bi ko out dabi ye bibi wo ha wo betimi aye obetimi e dia support na minni mabayo bia na oye nursing student baby na ofiri na oni mo nti na omunyama kwan a ehun obehwe nkrofo ma nani obeye nani na wode asom ena minni ba ko no so wo training college no ono ba obekira de ogada abofo no hu nti wo man ema nkora na pon school no de de wo ma ba no obekira wo ma de obeye wo classes hedi obi ye wo school but oye classes obi wo school oye nani mo dey support no ho wo dey wo se married man na obedi nachi wo se multiple men na no mo be twempra so katua beba so ate wo dey wo se sakawa internet fraud na obey obi ono wo medical school optometry student wa turn from secondary school etimi de turn admission forms amene eguso o level 500 eguso aton o makwan o sakodu tachi ma na asan ton na ne doctor yi gu ni kom na osunsuo yi una timi sa brantia ne hutwa techima for munsusu man fans na mo fans na menye huru na mo menye sika mo de beso na sene apambre mo yi story na very democrat ni ye free Dr. Water de so ene na trend pa wo krata num ene ma memfa we nso ento aso na won so no so abo university ceremony wo ha health minister na one wono mu a eye apomodin mu hwehwemu wo se reform agenda no family health university ceremony na wakwase a eno nso nemfuni da ha ya anope ye boso ediama yetiefo wode ewura gina pomfuni aba betum no wo chese 2 billion no enokre energy sector no eba behwe ye petroleum na ama nema akoyie eno achi wasande posi ni mfuni aba betu achi no wo chese wonom afanyansa kwan bia no wo service to integrity ne so na ema yachi wo musie wala tamamu no yakokoso wo mo ede wonom baaye eno nso honsem eda habi na wo se wonom support owura Erika Hiakwa se wo meye DC Brahma Penny abonidin na Ewura Franken Cancer na wo bo penny yabaso a wo cancer asemi anope de inquisitor da bokrata anwa Ghana yagudie mo nsa no betimi anyini na anyini yie eno Ewura Kofi Adams mfuni edem wo se wone asoafo ne mpenimfo eka bi ebam e wo football ho edi ehia na wo matwa samfoni ede ababeto a anope ye boso ede ama yetiefo afoforo ka ho na unya krata no anakọ ye Facebook wo ho Sompa 106.5 FM Accra ubenya bia kenkan na yet also mean for the Ghanaian Times, Ghana's most authoritative newspaper, Memfa Emra was a Cosmos for Cosmos Energy, Oma pledge $2 billion investment in Ghana's petroleum sector. It was the Honorable John Jinapo, Energy and Green Transition Minister, or the Nfonya Baba to the Ghanaian Times, do Bokrata anymore, or no so church, Jumedia Hodwa, Ebetimi, Akosua, Wobohu, Edewuru, Aboagye. Now, the new publisher, so they are what they are banese NDC food soldiers, Womubu of omubu ofu samejemfi efi se samejemfi timiji ska de ma open maame agra dade ani e food soldiers no ye omunya da efi so omu na ye adwuma e de ma party no can promise so wo share wo we ni Ghana Music Awards no eno so ho asem eda ha se na Professor Nyahota Maklo watro engoma foforo na yese na ngoma na watro no obusa questions be about the India Rollins would know who ye no on they will raise questions about Rollins death okay the family questions are obusa na eno so wabo ho de na make am say bo no Sompa 106.5 no 720 pepepa e be ma afrefo no abem na enye online portal social media trending stories ne the obokrata no kwa na kire wo madwene wonso ye Ghana ni wo kire wadwene eyeye na wonso so ebre ne so atro numbers no eto 0260196064 0260196064 and 0260196065 TBM 0260196064 and 0260196065
0260196065 and 0260196064 0260196064 and 0260196065 and then number said be into apam for bi bra wi ana the informer to aso na informer e de driver ni a won mo so ne penchi a wo mo hu se waboaboa ne mo bia no parcel pa na esi nanim na yakata krata fa to so mienu o ho Yakubu Bukari ena wo mo che se reading kwan reading kwan no bebrebe no enya asam keto ena wa package ni sa no package ni kama aselete parcel ya de kwa akomobi no na wa wrap ho kama pa se de obi ehunu enti eno nso no wono ma ye adwuma service integrity ne hwepetete krema na ebusa sa de ya wa pale de letter no fabra ne yente ba akwan no hwe wo mo kote anu asa eye nwura na ewom sa nwura no nso kora wo mo hwia ye na wo mo akora ye intoxicated na anopai krata na twa de aba na Alhaji Bebo Baumia Mahmud ene de to so se sade wo sigi tum se wadi nkugo ntentem no enye se bi asuro na no osuro na mom wode je Ghana si ho bra wode thank you to na me ensema a wo kan bi ene no na yewra Dr. Kenneth Ashigbe ene wono nso kasa se galamse kon no yepese yetime ko a ma ye hwebe nkum hwe nifa ye nyina manyofo no kon so na wo mo eka ho bi pa se yetimi gina wo mo so a galamse no yebetimi esia no na Americafo ekuo bi efre se SMP fo na ebo aban kokko se kwan a wafa so a wo pese wo no nko na togodu no wo pese obi abebam no wo hweye na wo man kwan koton fake bi ama na ade ayi ni ho ama medi no wo de yewura kwabena dubu ahemfo ni aba beto akire pani se wo pachew titru ni national security for se wo mu hu one na yire mobo na eno nso abade atoso se ne nsam no ma wo mo ntena se nyana manyosem sanse Ghana de asemsi na yepese kwahwete a na yada na manyosem yemfa enipa ekwa akiri enhwem kratafa to so nan e wo de inform na mami for daily graphic do bokrata na mra no se auditor general expenditure bia wa disallow sika bia na nke kwakwaji edi ase ye de bobra na watwam na ukeka ni na sie ni wa recover by 12.7 billion Ghana cedis into disallowed expenditure yes bia ye hia we ni de akoye we hia we ni de akoye we eti ohwem no so wo da bi we de metwam ojija twetwa mu no ana by 12.7 billion Ghana cedis ya babedi wo man nafa amana ye eniji semwene se wo hwe daily graphic do bokrata no a wode ho asem so ababa beto ha sei free passport delivery service commences eti ebra so se passport na ne wo Sompa 106.5 FM wo ha ne de abrew se ji wade eye ho adwuma e de beba eni kwanza obekwa kotwa light tin eti passport ho adwuma nti ya e de enwuye ne mo amude enwuye no eduru so bewu na renew a mbaba be wo de bebrew sa sa ho nti no because ye de ne renew ye nche ye renew ye de be 2 years ago no na say eno de obe use wache yen so a yen fa yen ne passport ye de tu kwan je say yellow card no aha ende no ane say wo ye na ye de abere wo fie yellow card be ye de for African countries no ye do open ye no say wa typhoid wa wo we aha no de woni nam Africa the yellow card no krabi obi ho okay because em be ko Kigali it nice say no dey all the African countries say wo share it ye ko airport any ade it me kai me dey na me say nyanwu de okay it say bibrem hanko ana say ye kwa menya kakra and ade say me ko ye front anya sam ketwa apa ba ko na me matie fu delegate de bokrata ubie mfimfini ho a emaba wa na wo no ko TGMA mama he wan di ni mama di we di no the dressing untimi ayi ono na oda mfimfini ya ne sa pata no nti okwa obehunu mahuni pakro da ho PCS stands so no ho ye fe radiate grace glamour no ho sie 2025 PCS star mansopa enyasem ketwa and it was decent it was decent na egu form nko akora no met me there pomatade ama be one man menya up and down so ho asem eno no na ababa we wa ben pa ewo apomudemu no wo say emema ya wo mu suro se ya se e ba be ye test ahwese nkwamo ewo ho no wa ahoden no ne ade ya na mema ntampe o san low sperm count no o mo ntampe eni bibi ti say age test say
enya ya ebusa say na why you age test ahwe say there be me record doctor no ni bi nti on ni bi dey me so me record o dey record e ma pesa test no esene mema na Rahel Hesi Mate wode toso anopai e daily guide obokrata no echi na afoforo ka ho ende abobo oboso yo ene yemfa ema etie fomrem 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 eno ne numbers a edi ebe ye adwuma no pay na wonso ode wadwenkyere no aba na adwenkyere no fashion mami na enkoyie kama hello. Yeah, good morning. Good morning. Bema na me pache fra we na free here. Me pache Antekosia OBS ahafon kase mu na me na wo kase. Na esa afon kase Sompa na obayi. I be do echi ache pa nti na no pema mu abaso na edwuma pa mo ye de Aboagye na ene wiase na. Ye dase. Antekosia anope nsemienu na me ka ho asem. Yedin kan eye yewura samijamfi. On the interior baby, and I said, Binomo Yakaka, Marantia is one position be already considered the Mayan. Yes, they be a Maranti in the town. And so to the be another you too exuberant. If you share the moon, Yami, any 2 million with the Cania Diano, a Yama, Helman Pena could not cassette good of conduct ethics. Yamfania Juma, will be Chawadian Paman, you which Chawadiaman, you would ultimate Chadiam and ye, which there's a corruption or a idea. I want to Ghana for Jambian in Nahor and Adana on the Dadaa. Enona enua tetwa tia ehweguma wono manima wo so no entumi nyina yen kan bo na metrega na for say anopa yi se woni se wonya here we health insurance ho dwuma hwehwe health insurance na ye ka passport nsem no woti o manyimu apom din hia chen biara na se wu a star 929 no wa renew wa de kama woni bi nso a ko na koye bi na eboa so apom din CP na so apom din gina yi a ena mo ban no so tumpo I say me that's CP yemfa de otoso 0260196064 and 0260196065. Ghana today was Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, good morning. Good morning, me pache froze and free here. No, I'm not going to go on. KBBB me so KBBB Techimai Sompa yemo akwaba. Yeah, na me tira mo so. And the Madame Monday, Musa, Mamba, and so Mama again. Then Pacho, then the engine to me fair, Mamma Agrada, or so and a dear partner, here be an answer, a Sophie Bina, ordered to some million Fishana. What says you, one more pet, as somebody am I yes, friendly, I dick a canada, talk to the Fremuno. Also about some of my internal auditor be I be ama ya will say Samijan fee buy no aquatia aban and I say Obi what you would you affect your opa which we are $2 ferro that's all do your secretary Yaudia no the so on the Michel and the $800 more than a Bruce Samijan fee affect your swana. And this is Hannah, my say, Ma, some politicians, yeah. Because I think I'm a young mammy. The couple of time, they say, you know, pay China, at the park, say, ye. Some one they can't, I'm a Wakakan Lucy, as you walk or you up here at the sea, it's in the heaven of say, Bono. And to me, no money be a while. She a bit of my yeah, for Bubua. Let's say, ice water, pure water for good 6 years in go school. It is only for which has a major no man's car. And can we best say, yeah, I hear for no more year, Jumano, Aboagye Timodi, it's a normal farmer, and to know, a friend, Hannah, mine in our say, or Mushi, a Bohonidia. And the Bolivia, I come with that one come and this is the power because it's a Bobusia. There's a baby, more watching at a bed of amount for amount for fruit, Ethiopia Airlines. Mate, no more yet. So, into the better, into the Samijan fee. Where you have to Mate, Madam CP, young for the Otoso, hello. Good morning, sir. Good morning, me about your frozen and free.
I think 37. Yo, nese Sompa 37. Sompa 37 and Mr. Mantia was here for Yanamintia, Dr. Bamiane, Honorable Canada Japan. Secretary Namin Casse 2024, you have a Waba. Oh, Ghana, so come on to see the other part. Mekain. Mamma, because obey a more than 20 or obey minister upon a blah. If you could need them man for political first can. Samijan, every year press conference going on about 3 times. Eddie B. Mamma, tell more Ghana ha. The Mamma, US come a Mamma, yeah, special protector, ever get Mamma. And a Samijan was so many night pet. When you get display or Ghana ha, Fiska. When special protector are winning a Juma about special protector, yes, say Yoko, yes, that's right. It's science and woman science and money could yet get a moment now for some night at here. Or my penny Mahama way up at a Ghana for you near you summit and yet Namian Chino. Said the bay a Ghana for those and from Penny Mahama. Oh, yes, when I was near you summit them yet the army and another President Mahama. Yet, of course, when it's your home, you're cut so. Meso Meda CP, make out Sompa 106.5 FM Accra, Ghana today. And I would see hello. Hello 0260196064 0260196065 and idea Juma hello Debbie hello I'm say wahuma na article kafra hello me ba che fra say Your friend, my team said, make us a free South Industrial area. Yo, South Industrial area. Nessa Sompa. North Kaneshi. Yeah, Mate. Yeah, mo akwa baba Sompa 106.5 FM Ghana today. Yeti wa dwinchire. Me pa cho me de sami jamfi na de na oye ne ha me ne $10 na o de ma okonfo agrada no. Sebe yeti kromo asidi ne yedi. So me am to a campaign me ye bo omompani mahama. I'm a demi platform TikTok. Nina Yana Kraya who answered that. That's a Cronfo grad that to me the D His Excellency John the Man Mahama Tem. That's what you call $3. Eman and yes, city there. That's a medium for 1 year and in a year. Me too, me a driver near me kita license here. Family, no man said driver crime on Penny Mahama Bakra. Commander now to me $3 the mouth on quadra that way. How did you on Penny Mahama someone? That is a 1 year and in a year. Yes, Roman Penny Mahama say, Sabisami Jamfini Penasem, more unity, but one Catan Channel. Now, or mine, or mine, to 2 money, ye may. Meda was here. Matimis Meda CP, Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Nebacha, who was so young? Yes, Bemen, and your fro saying. But a very well near Bemba, and now I'm walking because of the S boy while you're on the court. Yo. Nana, as a boy, Sompa, young quay. I was young, Mestro, Molana, Amy, and said about cutting you when I'm picking me out from November 4th as I'm picking the slow. Matica friend. I didn't share me empty. I hear about Tampa, I can't do as you are. Me too. The Apostles within 4 months to 5 months here and about me. Not the emergency. You can bear $10,000 at the moment. I'm glad that I will publish so many videos there. Now, and this is what the American and Yamo Papa. Because next week I want to discuss things and next don't I can't come home. So I can't move. How are you born? What am I going to opening about money? Your man, not and communicate just a million here. I found what you will be actually ever look at it. No, it's not another oil. I don't know if you're oil in you. Oh, yes, go. Oh, you're the formula. I got a position already. Oh, test. I can check it here. I Germano. I don't know if I'm going to buy it. My hair is the mama said, oh, so you did. Because now you're not what I just put up for ethics on the very demand. Then I'm going to $10 there. I'm going to $10,000. Oh, going to have here. Look, or my goodness, you papa. Medase. Can you see? Don't see ya. And then, or you could come all channels. The Obama, Bona,
Mate, Medasipi, Nyamen Council 0260196064, 0260196065. Ghana today, Sompa 106.5 FM. Hello. Hello, Agya Appiah Apam. Bemena, me patroni a frozen and free. Agya Appiah Apam Timpos and I Techiman. Matekin, Techiman Sompa, Yanko. So, Madame, I know much as good piece in a common about Yamai. The American say, Sapiency, the Oyer, Mino, say, 1 year, Sapiency, a man this new position. Then I'm born MPP as you pass MPP upon for Omuyaska, the pass and buy, then I'll come by $10, Yen Yen now the Oba was only answer. Now the dollars will come and I now what the chat where they will come no that they will pay the Akawasem and not there's a crowd to be Ghana for a show what's me. It is president for the Guinea. There is also about 2 corrections there. I have to meet them, not some way there, him. And they have and this grassroots no cry. We got my social media, communicators. Oh my God, my Indians are better 3 months party, but in case of the 100 is gone away. Now, I got done our command. Only and this is party food soldiers in I and the emergency divided on my part. You know, because I small car boots that are person on my bed, chance. The number was it. Medance 0260196064 0260196065. Hello. Good morning, Agya Appiah. Good morning. Me pacho froze. Me pacho na kini wenchi. Yo, Sompa wenchi. Yetio. Etio. Agya Appiah me boma baso ne adwuma pa mo. Na ma fa no pa de. Ma me fa nti aso konkoma honorable bright is here free kume. Yakopon ya dem no se MPP fo bi kwan oba for National Affairs Vice Chairman. Yam one na boy anybody so di hu no de bebo ma party no buy mu bio. Afezu chairman tu ba de wenchi ade on fa mo program ni agro. Ono so you do no for constituency chairman MPP na feel so me am parliamentary candidate or court 2024 when she go for kojo from wherever do be am manager auntie sabi dem fiat na oye you know why say we have say enu an ma who say kama the omuka say kama the lord kama no the word kama e ye adwuma pa ye ma me sisilia abrada pa la power e beto the way sami dem fi esi so pa ma mi enso mami yan hwe abrabo pa mani wabo le bra wabo ni kuno djuma titira wa ye no Ghana ha ye ko mu dole se woni dem asami jamfi so on TV da just 4 months ye do aba beto ba bi se be da gold anu ana se be boa na edito to gold a ye terms ka be $360 million ma o se mo fan ko to gold no ene onama dollars ayo ka mu ma e na wo che ka mu kramponi na cha ko so ko ni fie die ya ne o de obeti baka die o man pani mahama reacted fast because you back here near about the Kiama. On the crowd or can say politics no cock can know you say $1 million crowd of politics on your view and a crowd pamono and you will be a net or $10 and when it come and that teacher from cry much I declare Omusu Omubusu Katia and that they will buy a pointy dollars in the book come was out the China watch it. Omampani Mahama, so give us a Ghana, no, open a Ghana, break corruption, and it's a dream, dear, say, dear, some of the funny escape good, not sacking and any family funny flu. Because you're questioning yet Ghana, yet, and then you one, eh? And no cook tomatoes back where 5 cities. Mate Medase. What can was some now being so Emre Mubi 0260196064 0260196065. Ghana today was Sompa 106.5 FM Accra Branson. Someone so share what you know. Hello. Morning, mommy. Good morning, Bemen, and your froze and free here. I work near after you call Bukuru this year, but the CID me go to Accra. Sompa FM 1 and that's a Sompa FM 1 want to wear Sompa Dome Quabenya. Bemen, I am quay. Oh, Minia Bema. Yay! Hello. Hello. Me pacho your froze say. Agya Appiah. Bemen, and your froze say. Appiah phobia and Kaza Pekanta. Yo, Bemen, Cantamanto me bois. Sompa Sompa Cantamanto, young quay.
Yo, because you but I wadaruma ayi me pacho line no line ni twetwa sinti gina yie mame na what okasa na ba yie kama hello oh anopa de nipa mienu ana o man di ne edin ne ni breba pa line na nko ya mo hello 02601960 ya munhwe eyino mame 0260196064 and 0260196065 hello me pa che frɛ na frɛ he where 5 p.m. Achim Akotia ayo Achim Akotia Sompa yenkwai mama minchia onabo amase minchia obrempon o yejumawo Sompa Makra ebi na ba re Akosua kan enye but Ghana for obi aka asofo tito media for to start the person by then a media for account found then a media account found minya make us say me check dollars obi en say 5 million obi Akosia yeduma ye man ni no yeduma say bi o say me dem fi wa yeduma da say me dem yeduma da o si dem nya dollars a wo check Sika afano ana o man bi ase o say patogo na ye pambo Ghana ho bra say sky na wo yi bi na wo di ye buchi pepe ni beka buchi say wo di bi che agrada na o bia o ye timemuni no ona mo e komote no agrada no wo che na agrada no mo che agrada ya say tampo o sa che sika mo pro na Ghana no denti babu o sindatin na wo kwa no do sabe se wana ka se Ghana for ye kan ya Ghana for to ababi MP no that the same thing na ya be and that so Nga ba me dase. Mate me so me dase pa. We yen hwe de waba ahoma no so hello. Good morning, mama. Good morning. Me patro ne fra wo say. Uni asore bendi ma twe wo fi Sompa wo ne ho. Nti se de be ya kasa de be fi se. Na bata wo ne ho nti na ma. Se na ba. Anopai mebo wa ba so papa pa na machia dia sinkudua ye General Secretary ma MPP na Agya Appiah no so the next women's organizer no so machia no na me so meka ensem mienu okuje twabro kwa gene ho menewa ye papa so na wo fi ya the passport afro dan ni bi anim tesa project we Excellency Dr. Mahmoud Baumia ene sha tie na Kofi Antwata ene yiro kuje twabeto aso bebo omabaso na emum kakra me kan ne se me asore ba se me ye NDC ni full soldier enka mejai hwe unim Emra Sunday wodi be ye research domi market kwan ne ho abamu abiton abrobe de bi o shendi atade Emra wo full story no run atade ne car ne singlet sebi president young guy like Tamidemfi nyame adom unim kata o ye lawyer NDC aban ama opposition say ka mumpo na dollars say egu na sebi uru ho no NDC for year ma o fans they did nothing futuro to ma me media we to moja akan dollar wa dia magra da na mi ne sui a wo frefika so as sebi president na pomo de kura wo for me ni container so kwan sem no bi dia community no wanye sika chama okoko wa grada hotel si ho grada boss musika na benyo ko hanye ma investment agrada ye na wo Tamidemfi what sika say kana phone mun fansia dio kan kadma ko be fi na ye yanka NDC fo communicate the kan say Tamidemfi o cheni say so ta be ka ye brebi secretary ye foreign minister ya mami okokuru ka bonsuom 250 million startem be 12 years ago and ye for free startem young man like Okujeto ekem NDC nyami hu ye mobo na dachi bia ne be sua de baba fa me dachi pa me dachi yo mateme dachi pa 0260196064 0260196065 Sompa 106.5 FM Accra numbers ye di adwuma no pe madwencha mode ba Facebook live on so Sompa 106.5 FM Accra ho na madwenchire aba no so ye ka ho asem trending story aba pa ye Rasamejemfi lawyer hello me ba che fra wo say
me dem be akafia phobia me na me la e cafe oh kafra fe de watimi abem pa cho yenko woni last caller me brenanso last caller yenko that's up your ase then the last Sompa Kantamanto mate Sompa Kantamanto yenko no me say na me check the security report MPP General Secretary na me check Appiah Mohammed incoming organizer Anabo Appiah Marking and Dr. Nyam Ejapon and Chairman Joe communication director what am I so chiapa mame area say auto ebo esabe bon Sami Jenfi me dey why your mama continue so on that good board no so no na asem Jenfi that the one wey na ye ba be mo a ma target to so be ko prison no kan bi and that one and now with me $10,000 I will come at me ma agrada abra NDC full soldiers they are coming deep then we are here new man and more na Ghana hano that politicians no I am in TBS I will test the car yeah what for one my you Africa for na no mo chama maintain your mediase what you say and think I want to make you think when you can see no team ko yisika we won care ba na wo dem brother enya de hwe ma me sisile adapa ni de ba ablantie super mami kamami ko ya wonana Sami Jenfi afana ni anto said mami ko ya penye wa bobra ni ko bobra na agonfo akofo ni sika ni e ka wo si we wia kan de sika enti Sami Jenfi beto say that dollars ya wo to ni wa enti na say good board sika ban chai e bi na wo yusu na say wa sika Ghana for more mujejire kata mate medanse pa mejiri se wan make you point we enti Apam Dadaa em say content bia kopie kotia aha na Ghana today wo manfo adwenkyere no ye de ma wo manfo no ye di ebesie ye wie ya na ye de agudie ho nsem akosi agye wakode boaten obapa na wono so de aba wo wie ya pene ye de nyame asem abramo na wotwe wie ya na ye de first service no na ye de atoam so ye kam se promoto bu so ye promoto bre kase bo no ye de ebebrem promoto bre kase bo wie ya na mo bransam ye obi asem netwa so Mobrasam Yobiasam Yana for God and Country 2:30 Ekosi 5:30 na ba 5:30 pepe near the hot bite kasebo mo de na emotion near the abrem hot bite we ya na Prophet Mango Day Monday na ono so Mango Day ababetena se no so e day third service dwumadie no ama ye we de nyame asem bebrem no nkono ekosi no dudu ba ko pepe na ye the last service so so no ababeto aso eti ahehye ni nyina ma for your spiritual growth your mental growth your emotional growth say growth nyini mu ba bia obenya e wo Sompa 106.5 FM say ye de wo Sompa e na ye de bremu ye na mote ye nka no pay e ye me Akosua ago Aboagye obetimi afrem Akosua nhira me ne me doba triple A man Agya Appiah Apam Dadaa eti so we see the Mango Day as ye the runs for the social media platforms and wo mo na hwe akire e ma bibia ko sabre die na Akosua gye won akode boaten ene obrempon wo mo na esene no